kire baba inge kiama kia Jubilee kikuo kana kire bangi na bo kiama kia Jubilee kire ICU lakini kwa wako wate late kiama kia Jubilee kakio kaba okere kanya bubuya karibu sana kire mubango yochungi kia siasa utukubaruare na nintukwira kiama kia Jubilee kithirite kiojuri ni mathina nkutho kuma nterechi on the thine ireti nuntuba kwithirwa ati kwina reorganization kana kubanga nubonge boyero probo kuonekana ni ya karinde kukureta ruku kinyaro nene nkurukia ati kamutongeri wa nthiguru na munini wa William Ruto na nirukuru ithirite rukiambiri ndi na kinya kwara mankuruki nonto kire senate ni kwithirite kukebwethwo garuruku kire utongeria bwa kiama guke Jubilee na ara mutongeria baraba inge Kipchumba Murkomen ethirwa akebelwa na mukanu kia kana chief whip no kinya ethirwa akebelwa na itebyo kwithirwa kinenkanirwa kungetekia majority kinenkanirite kire mukiama wa kiama kia kano buni bukubati kwithirwa kukari lakini mantu yano buya akarikire kinya kire utari boa Kipchumba Murkomen nontu kinyawe ataringire kura kire mbunge araneba tukirukira 40321 lakini senator wa Meru Mithika Linturi akethera tutariria mantu ya kinya nkuruki karibu sana senator. Asante sana. Kaita sana utakinya. Na nkurukinkatho nontu bompaka nyakaruari kuyau nikenda karaniria na Meru na menyaka bomba kuibwa ni atabatwire na thukari maoni yao yomba kuithira yakari atia kiura mauntu yogarika ndene nthiguru meakiri mandate ya ayumbe ikura once na wao kinyamantu ya kwa mbunge na nyembere ya ariria no bwiri kwita ukaibwa antu maoni barenda ate nontu batwe turikonivea maoni yantu kuma uraibo ndeba kwa na njene nturine andikyo kuona yonto nya twari amusuanda yo kuringa kura mbunge kwa tongere marando noti inde yire aura mpaka anyandraria Meru ndabauri bwenda ndinga kura tandeta na mbunge ko itene ari akichanga chaki na tugelewa kiama kia Jubilee bro kuwa tukiama kia muntu umwe ikiama kia antu bonde is a serious machine to mobilize ya antu bonde na tuinde tu na stakes de ne kiama kiu bado tuinde tu shareholders kiama kiu no mwe asa kwero to kare asia inde ambesa omweri nyayo moke specially sia weta ko waria kiama kia Jubilee kure kwa nero ngoro ringirwe yo tuma ndene obonka mwaka Jubilee yelo yewa milioni 340 nontu itune kure nyingi ndene Kenya na ko gahwaila kifanda wa imbesa cia public na kibwiri kwithira kire accountable na kibwiri kwithira rat urauria untu we mukiama ko bwiri ucokerwa tikwingwa kana mantu na yangi ko rari nkuiro mombete nafasi nontu nya Meru bo ngwa nabo ibo bathithirie Jubilee bo bekire kura cio Jubilee bo babetigirire Jubilee kungana no atwabera ke mantu na ya te maoni ya Mithika ki kinya yo mantu very important na yo yombo mpa mwerekera yo witana mbere ratwitite so shuri bili kiama kia Jubilee kakiokwa kiuwa watu chokire senator then kiri mutegeri no atwire kethirwa ni jeri kuringia nda senator ethirwa ari kethirwa ni rutereru kana ni rutereru wa deputy president kiri kiama kia Jubilee araneba tukirukira 40321 na nkuruki no atwire kinyawa kethe kiama kia Jubilee kikwite kaitene kaka na kakiri ICU kakiti itokwa 40321 tuketha tukiokia maoni yako kirukira thimo nyuma kaita kate kuraya lakini senator kiama kia Jubilee kakiokwa kakikwete tayari kakia ICU etonge kambuwe kiama kia Jubilee tikakiukwa na tutetera kikua turio na tukiona nontu kiama kia Jubilee tekio Uhuru Kenyatta nantena ni kwa ya neshima mnonkio kiama kia Jubilee tekia muntu umwe ikia muntu wende ura aibachwana ringe kura kuthithia thirikari ya Jubilee kana kuthura tongiria babareo na kiama kia thirikari kia Jubilee ko by stakes so responsibility to ensure kiama ki vibrant na kiono ndo ku meet expectation ya antu na first responsibility irikiri atongeria kuringana na raba thurirwe na kinyake committee ekawa kana sako ugakuona atongeria barabara uruhara bake ya kurea kuripuritra ngwe ura kwithero kari nontu kampuni cionde serious ene kampuni cia owners kabeta special general meeting kana extraordinary meeting bakathithia resolutions cio change leadership ko ubranko enda kuwa ni ati kiama kia Jubilee kina thina ko tuka
bamwe bautwe twasiumia kuhakikisha maundu ya ukorektwa kenda kiumba gwita kuringana na mitaratara ya kithirikari na kisheria burebu kwithira ikari na mbue kinya ukiona mikuyanio mantu yao kuona kuna baraba ina interest cia kuona kiama gikura na kiendelea na kenda kiumba ukaria legacy ya kana promise ira kiama kerire kiri antu ba Kenya ikio antu ba kwenda bathurwa na kio nontu kina mantu umoja iri ya thatu kiumba kuthire so baraba ya Jubilee nontu ba ideological position ira bahari nayo nguti kia tukaje ku defend kiama kia Jubilee so baraba angikuona mikushanire yo ni difference ya ideology kana musimamo na bora mauntu ya bwiri kuitithirwa na kuno ntu ko baba tikwenda kisurvive bakambomba oba like na Biblia roko na kuri mukandata urabetere kwambira kana kiri King Solomon na nontu mwene ndatera itari no rubo muhana nya king ria auririe na tabu kwenda tuthithia muntu rotari mwene kana kara kawire kana ikaturu ate vaya nweko ukimenya muntu kana katuriro ate kakahakwa so ina mwana na uwire na rungamire family hapana ntoka na kakakwa kakete so equally what is happening kagwa ndo bwira baraba kuiba baina pena kwenda spirit ya Jubilee yendelea na tumba ku deliver kima untu yara Kenya benda tukarunga magwedia kiama kandi Jubilee tutetikiria gikwa na tukeria bra kuonde kumbikana. Very well, Senator. So kiri ndo ijichio onde ni ndo ya president ukorona deputy we kana what's really happening? Kima untu ya yonde tukwareria utumba kumenya nontu katumbo speculate nontu kya kwa ilia utio president ya rungama karambo na clip akiwa anakurwa na deputy we na either vai sin kan ara deputy akuwa nakurwa na president na biambo na in a time statement deputy president haditha nurangu ikuritoboya uraba ukonsoti na mantia maingi lakini no kumenya bwana gichunge Meru na riba na antu baba ume muno kumaria medali yandikawa bawa kinya uiteo kya ko medali ya Meru wa konwa maiyo tikwendwa na ikuri kwa muntu ethera ina ume saindi kweria wikaria ki relationship yontu ya kwethera antu bakuthakania no kiona na muntu akethera aithite yangi so bria tumba kuromba right now ikwira murungu nontu batwe twe biumbe biaku bya bikwenda uma na twenda kuona akiitendeka nontu itu witikitie we mwathani ngai ura turomba tukarie no turungamie na urungikia na uma nontu utie into favor ngi tukwenda kiwe no hakikise utweka utweberia mitino utweberia mantura yonde ya mathuku nontu antu bayo bakurara kurua sumu notuku nontu bakweria kuthukia nthi na kwina bangi na barungamite imara kuwa twakaria sheria ora yahandiki nikenda Kenya yomba kwithira irungami boya tukendelea kwariria nkecia Kenya ira nyingi ndene Kenya ire iweto imwe ikabomorerwa nyomba na akario bangi ikarara itetorone na itena kumama ira korone reo na batena hirio nante wetike nebo tukenda mantu yetheika kuko kurbaba tukanitie na uma tugitayari ku persecutwa turungamite uma just like Yesu Kristo ambire mutharabene nikenda antu abaingi baumaiburikana uma ni kwithira ati whenever yonde ukuthithia mauntu yonde ya public policy na ya kuhusu mwananchi kulingana na article 10 ya Constitution of Kenya there must be public participation there must be consultation there must be no lazima kwithire involve antu barabange no bwiri kwithira wenga endend mantu ya equity na equality ke mauntu yonde no tukitikira ke we exercise that authority na power we inde antu ne public trust so whatever bro kwenda kuthithia wethire ukimenya uri answer bukibo no you are supposed to be accountable so tukwenda kwa njanji kuringana na bura sheria ebwiri kwithire kari bura mande yandiki bura mauntu ya bwiri kwithira yakithithwa
na twi tayari kuthiata sheria ni unkwa ni wo mabubiri kuthia ukari na tugethe tukwariria tugenda humana mitaratara thithanwo kariu nte witikia ka kwitu match ku hask kana kuria kwa tweka kwina ine difference irio kana kuthwanirwa herio ene kihamaki baya ayumbe bare anene brabange na wananchi ibaye nafasi bauranie viuria na naguti correct to correct lakini itewa uria kiurio ukaringwa kiboko kana ukaringwa na ama eu ni form of dictatorship na neo tukua eu tutemitikiria itokwenda mandu ya thive bora sheria ebwiri kwithire kari nonto twinthe twina mwathani umwe urori iguru na namba tu twandikanirite mukataba twasainanira ya baba utongeria na bra tongerwa bra mount ya bwirite yakari na it happens that Ruterero deputy president baba the support deputy president but all of a sudden botan religious which is a good thing anyway so what do you mean about religious okay kankuoti mto moro wire kire mitandao ya Twitter wire anto baba the support abetre batanga wire bonde botan religious quote Biblia na karaba kuiregira murungu bonde but anyway that was on a light note so senator kire abunge bonde ba Meru akui bonde ba Meru except one wa Gembe North bana Mauka Maore bwende bwekiro terero deputy president raro karaka ni roro ku orotha have you guys like bukwaraniria na akari kana ni jeri kuba akari bari genda bwita kana babu ni jeri kuba bukwenda twita which is ngwiri to muno kwithandira au nonto last time ria twaria mando ya kuonekana ndene nthiguru ya tario kou twenda nafasi rua ndenda muno Ameru nonto batuthikirite batwire uraba kuona kinyabo nonto kaibo batwatha nibo benda twita na twembere nyaba itwira tweleanwe namba bomwe utie muntu winandwa na President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta tumukuruka iria sheria cionthe irakwenda na rambungene nikenda aumba kwa thanthi. President Kenyatta itwasainanire mukataba ya umusupport miaka yawe 10 na itumusupport akuthiria miaka yawe 7 na atierengi utie muyumbi kinyo mora ibaku aipingana nawe kulingana ura akwenda athithia kuu nangake ya kutwika kuri mahantu yange akwenda na atitwirite na nayo twaritie nawe tukoria awanya na noete na kwenda wita kuruka no ntwa usafu na dakana kwenda kinya sheria yongwa ne uyahandiki ne titinchitie so kugatha ne bo kari wendo mbira bautwe de na turi atongeria itubwiri kinya bautwe kuibanga na njira ira tukumenya urura ageta retire atwire mutongeria wetu kuno tukariari twenda kwithira Meru tuendelea kukaria ate kiondo tukua wananchi batu opportunity batwire burabenda nonto mwaka wita 2022 tambere urute factor nonto te candidate wa ithurano na kwethera kwi very unfair kisa indieke kuthwania nende tukaria o mbea ikunikirie kirine tutumba kuthwania tweterete tuthwanirwa mia turi atongeri igyo ntukuona Meru baturingaira kura na batwitikia na ndingeri umakura ndene Meru the worst crime I can commit ni witikiria kwa subdued na witikiria forms of dictatorship sia kukomiti Meru tutaranirite nabo bambira Mithika this is the direction we want you to go so it go matter the kind of force ira yumbo tumirwa ke making certain national decisions ira siku affect ya Meru ntiomba kuthiata musimamo ya muntu urokuwa Meru batembirite Mithika etau so opportunity ira twina yo ngora umpembe kama today ni Meru rapa tuthikirite nyabongwa nonto tuwahakiki Meru otire biyeteri na utie muntu with monopoly in knowledge na ideas itukwenda twambirie a conversation ira Meru patura nonto bakona miake ethirite na nara twitite benda twita MBCT na tugia kurusia sa tukurita nonto
ki mapasta yare au yatuthikirite ruari kana mu Kristo wende uthikirite na onde omwe mu Catholic na ndi omwe uro believer in life after death tutura twinde twitete kanisa na onde we prepare wetera kuya kwa mwonokia wetu Yesu Kristo ntukwira akachoka ni tutura tulithiti na tutiyire Yesu akorweya lakini tutura wetu kanisa na onde tuibangite kuria umwetera na it won't be ironical kwa muntu wenwe ura uisiasa nene we in a position of leadership kwendo tukachia ate butemea kuibanga makere ukeya nonto kugu isiasa okuriria kanambi. Let me tell you, companies ikethithia ona ikethithia poende ne biashara sina 5 year 10 year strategic planning ya kwa area focus na ba kwenda kinya strategy uraba kinya na betete nikenda bamba kwitha ba stable na kumba wa kwaya ukinya na betete. Similarly ukatha we musiasa mutongerio kubanda kubangira ntonu bwa lazima kuibange in advance na ikyo ndongo leta amande ya Biblia na kuibanga tutiye nonto yo mo practical na kuwata muntu wende nonto kyoria ni rwari tukari inthen kwenda bura kura cia 2022 ikaringwa tariki kenda mweri wa 8 2022 na kweketha kwa Jumaine. So we know the date, we know the time ya kurika hambe kungo ta 12 mwanka ta 11 na intuko mehakele na meri emekai etiere ona meri ile na meri 3. So omunde bondo twera tuteme ya kuibanga wetanara ka kwa ndisitifu ka kwa murongo otie makosa kuona tukithithia nondo kuibanga kwaku utire ke utikwe affect mount yora kinyare am expected mwana na ambia muchiari no era cia kuika tubeza to kurangu to wike mweguru maternity na pia kubangira mwana re ya akaria kanyumba kari kura tokoti mantu yangi so nte kuona buru makosa yaku yareo nanga nya Meru bahatwiri mikosa yuko kana wai tumba batu ndese neta Meru na yumbe bawotara turitanaira ngwe umano ntuto konsota umoikio ntoko na batu tuwatanirete atumbe bayutara because to that na breakfast meetings kubanga mantu Meru yetu na tekari na boku hita ko we have bonded properly aratomba ko no turunga mantu ana na bakarunga mama ko te makosa nanga ntu yetu baturi makosa na tubako convince why but given this opportunity today ndenda kumea what they think ndenda kumea kwata kusiassociate na tuwe for example William Ruto reya kutudhiria function na kana ekanisa esukuru kuikiambasi sukuru kwa the crime tudhiracha kwa the crime itangazo tumenye crime tudhiracha no ntotumba kwirwa no kuthithe makosa unyoteri sure no twero kirokira 40321 so senator ya mwanasheria muthomi o watho kwina nteto chikwarwa kiri kadhiti ya Daily Nation kadhiti ya The Standard bakuwa kuombeka kukabwetheka thirikari ya ngwataniro ye kethira rutero ra ODM na NASA yondora yari na Jubilee so ni untu bombe kana na kisheria bukethwa bukaria te mtu no challenge kiri court gukia gwitha ukabwithika thirikari onti umibira ile thirikari ne bamutavadi bakalonzo bagideon moi babaitha thirikari ne bae wite bi thirikari utire untu impossible ndene Kenya na tukiara cha kisheria kisheria kiongwa it is possible because katiba yetu nitikiritie pre na post election coalitions na pre nilambere yaputa kuringirwa kura post election coalition niraputa chapo aringirwa kura bukamwa kuwatanira amwe kienda bomba kuthithia thirikari na kuendelea na nonto kuna that legal provision most important iguchuria whether agreement ikithithwa ni folete mupangilio na sheria sieki mbere that instrument assigned na acceptable kisheria as an instrument ila combined the parties coalescing or coming together
nontu ba ufomu thirikari. So bobo kiokarika kia make Jubilee kietana kia karatea. So tutakinya hau Jubilee ike akutuka ni kwenda kwa thithia coalition na biama UB ingi kwina procedure kulingana na katiba ya Jubilee ura panel ebwiri kufomwa ikiama kia Jubilee baeta kunegotiate na kiama kira kingi antora ba selected kuthithia negotiation ya coalition yu bakaripoti ki National Executive Committee then processes cia follow kenda by authority you come together pakathithia structure yonto is okay without problem there. Now you know okay hakutueka tuinde twin Democrats na itukuelewa philosophy ya formation of democratic governments na itukuelewa damu wananchi aringa akura meaning ya kuringa kura, then we could be very very dishonest people kueria kuform a coalition government a coalition government 2 years before an election nontu itethira aimment kwa achieve bura mwananchi endete mbuo unontu bwai, and this is my reasoned opinion, nontu bwai tumikiku ria mu mwananchi aringa kura na aringa kura kenda muntu athithia thirikari ura kisheria na kikatiba yetu uga ku lose election nontu bwa ucheki excesses cia thirikari irio ntukuthia kwina official opposition ina manjukumu yayo ya ucheki excesses cia thirikari nontu any unchecked government either ina tendency ekwa dictatorial, tendency ekudhulumu mwananchi, tendency ekurea kwa accountable na yomba kunyanga everybody else. Na kinyote kuelesha mwingi aili nya Kenya buraku karino ntukutena position yupiliwani ni mbonde usite coalition. No kuona ibo ambapo kuendelea kuingia no ntukuthe kuroma ngari ya muhaka yumyeke kurirwa dene budget rero mukaita kurukwa 8.1 billion sikirimbe kimbudget cia becha cia kuria mirandi kinya yathirire. Antu bakwarire mantu ambe cia corona ni ciurite kana ukari yet uti muntu umba kuria kiu. So ria kurihingirwe mwananchi na bwiri kuhewa service ya ku oversight thirikari rero uga kuthikiera kwa thaibu anything to go by ke story kuiba radio na TV na ruogoro ni that antu ba coalition government ikathithwa na nyande ne parliament antu bakoyo bangi bamithika babutwe bai cheka mitini ira batura nacio ni kenda bangi boywa bathithia thirikari tikahurua kihuria. I am telling you a Kenya bukarira na ritho ndimo nundu ra kukaga thirikari ikurua kihuria ithirete accountable, then that will be disaster. Na rato akira tuinde turi a Kenya na raturi mithika ari ingwa kiongo wakira mwananchi atearia bakaringwa bonde bathire iwoke yirwa next. So we really need to be careful nonto itukwenda kwithire Kenya ina aki na progressive constitution ira twarwire nere tuhatha ne anite room amount ya yonde. So let us tuinde turitengwe kulingana na brakatiba upura na muntu hawe ake kwa na divergent opinion na indi hasiawe ate kwa victimize nonto tuinde tuina haki the muntu Kenya by invitation of the other. We all belong to this country. Na kwa huu na itebila tuwei na katiba hete kirasia diversity ya your opinion, right? Na freedom ya expression na nyaka under the Bill of Rights chapter 4 bure kari yuni rights ite limitawa. So let us be more accommodative braba ikithirikari ibareke kutumira bunduki ibareke kutumira ama nonto ntewetikia katibe niwe kari tukendelea tuwe in almost drifting kenge nsira chionda chathithirwe anda koya katiba injaru nge nsira kibake atire set up na foundation ira set up of this country kachitite kiura. Okay, so Senator ikwenda te uketi mo na tuthoma SMS tu bantu na tabakuwa but bere buri kuri na uchore bwaku na deputy president
wabura chore na deputy president kuma ugaruru kubobo kubithika bungene buraraniria na deputy president maoni yake yeriko about changes hii akwithirwa akiri atirari kire media deputy president to itino na ndao inyi to kwarite no today na ndemura my brother akiri nkwire na inko kwendo kwa encouragement ita uthome ikuria the Exodus chapter 1 verse 12 ndamura warantu broke endelea antu endelea kwa oppressed niguo wetere wake multiply na nthiguru yonthe so oppression ya yereriata yingire niguo multiplication cia antu yongelere na ba your nations. So whatever is happening, remember there is God, remember your conscious near will kungaiti na witite. So utiobwa ya imanto expectant na nonto imanto expectant ukamaka. There is always betrayal ki politics. Ko betrayal nonto tere ambere iku happen yakapen hagen ringe nonto teru harire ambere kwa karika. So the moment then you are cool, revert to God. Murungu achokia kana aturiria at one particular time. Where are there? Ate? Where are there? Wai Biblia kuthoma nende. Wow. Othemungi? Abana, Biblia akikambere atwa ya tukanywa chai twarangi. Wow. Yes. Na wamdata kedia Meru bonde na bendete ni urahake mwangatha hai utionto kubitiwa nonto bwa murimo ya covid na actually kangure nyambere itwa bangite program nyamero nyatariki kenda kunga na calendar wet meye to aburi kwitha twe Meru kuya kutetheria cukuru tikania west na nya akurubanjuri ncheke waka cukuru waka murandi ngiyo bainayo. So DP I okay, is in good health, is happy because he's fine, but kira kiromba kagwa anto iba murombere muno na amutume ngai ambo mwauma zaidi nere na inya ekuvumilia mateso ya leo. Seneta ina thine yothe umire nina kuthobipi yothe umire kige Jubilee atateka president na babu atateka deputy president na president na boss yowe thine ina umire yothe ntomba kwa ngwire na utiro thina tomba kuwa ina yumite lakini bambo kuwa ndombo kurikanie ukuria first Samuel verse 6 Samuel chapter 16 verse 14. Now you are when the spirit of the Lord departed from Saul and the evil from the Lord troubled him. So there are spirit ya Murungu yaurire ki Saulu na spirit ya nthuku yaendelea kusumbua Saulu. So similarly kwa tuweka a spirit right Murungu yakura kire atongeria betu boteria kuendelea kusumbuka noke ya kuendelea kuthoma huko ya Chronicles. There are so many verses umba witacho ke Biblia ukamenya no ka relate ba kukarika na antu baba bathikirite na baba yinya Biblia nkurugie kwa nonto ya baba ingi muno na ndaumba kura utuomba kurana away from realities of life na yao kuira ngakuira utibu akarika abote andiki. Okay, kwa ile example what is happening in the country now tuna mathina maingi muno na nuriganya Biblia rimwe niuha ya Murungu athurire ne antu bawe na ure abakanukia na ke Biblia ikuandiki itene ruri okinya aure abatumira abatumira ngie abatumira pandemics imirimo right na floods. That is written in the Bible. Temede kuwa no watu remwe mandu yakareka kende nyane mo urikania ngai bura wite. So sioria ni onto kwena ngie Kenya korone hereo na roye rukura anto 240 people. Murungu utwira atongeria betu gwatwiga kirundu kithuku kirundu gake ngai gikuririte watonyo gya nkoma ukathara kwina thina. Amen.
40321 namba yetu ya SMS arani na bahati mwari according to me Jubilee will put weight on Ruto. Ngina kwa sioni kama Uhuru anafanya poa. Party ya Jubilee naona ni kama imekufa. Ambia Linturi atoke mapema. Unakawa siasa kama hapa Meru County tujapata cha kujivunia. Unakawa Daniel Thuranera Pangani Nairobi Arua. Whatever has happened recently ostensively depicts that Jubilee coalition is as dead as you would imagine. Coming 2022 it will be a forgotten tale. Our senator and other Tanga supporters ought to accept that Uhuru Kenyatta is the boss currently and support him fully to deliver to Kenyans. Otherwise, unless propaganda of who will be president in 2022 should be shunned from as much as possible. Kenyans are wise. They know who to choose when time comes. Keep up Meru TV. You are indeed light of Meru. Asante sana. Mr. Daniel Thuranera Rinterechia Pangani. Hello, Meru. Hello, TV. Hello. Kabisa mukuru karibu turare nao. Thank you very much. Mwete John Kobia kumasaidi sema wewe besao. Karibu sana wana Kobia. Inyanka sabloke nende mwezinyua. Auketheka. Nende ndio mwezinyua atre. No ntoni kuona mawe na ite kumurikira mantu kuraja. Na baadhi ndele Meru County ituonete siasa nyingira bari ngambere kabele ara kiba Tanganya ndio ya wana kwa ni mubango ile kwa bange kagenda bawata nano ntoni kuona nao ngete William Ruto mukono yabiele de moja we aye murega kone kama kile kotomba kuwata William Ruto ndo ke Jubilee kaka dangalana ndo kete kanira kyo no ndo kiata tia Jubilee kwa sokara kanwe tora ara bare ya anto chiongo bara bara na umo to apa onge na bara bange badida ya majo ke kiata o ni video teoria ngomoria ni por me bango ere kono ndo te lazima ali ke Jubilee no ndo Jubilee ke kodira na ye dere ke dira ate bati ko de aro no ndo ko ne mi ake leto tia bati ko de eso anyumbera aro era bati unguma mapema nigenda tu munga mukono ndo bati uno tu leta ko onge to leta ko ro anjoma leta na u corona ye te kana rega kana ni to yole de Samuel William Ruto. Okay, Thank you kebora. Asante. Hello Meru. Werele. Hello Meru. Werele. Hello Meru. Hello. 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 Ore hadi na Jeremia Mudhomi Jere. Karibu sana bwana Mudhomi. Ndio ngante kwa simu Linturi kabisa kabisa. Uketheka sana mukuru. Mheshimiwa Linturi ndio muri juri ya ombere tiu na ari muzamani yo tabu nge setao. Aya juri gengi ni tanunto nini Uhuru nani biliva kwenda kutinya mwana tukingike. Nini nena mantuna ba ayona ala kumure de no jambo una tonwe tu. Okay. Tote da tonwe tu na mure tano tu wa kwenda na yo mara kule na akaua mau atiukira. Asante sana bwana Mudhomi. Thank you. Hello Meru. Hello. Hello Meru. Hello. 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 Hello Meru. Hello. Karibu sana bwana Kirimi. Ndio kabisa hiyo chokile tende tangaza mambo bagoya. Na iwa ya mnono kwa mwezi kwanja ndio tena ndo ndajua moria. Wewe hadi mama mambo ya Biblia. Ura gwena mambo angie, gwena mambo ya corona, gwena milimo zina dawa. Hiyo ndio yamea. Ando waiza ne tawa tora toringire o Meru re. Ana kona brigare gane o tengwira na omelo muno. Amiru era ni atongore diagari azene tawa na tine nyambe na toa takira kina na kina ya nyumbe ge ya na utaona mundu go yo tore dia re.
Tanga wira atongoria betu go toringere ku mai kiludi minya seneta no to gatukise kapita mera ya irua yo to igua tenga wana to igua mona seneta no to ngwan ko ateleta Meru naro na iko ida to kuria me ko ya kona munta ogirere kana kona nyumbe ku ne go ya tanga ida ko ida ta rawira ku ko ya ile kege amaga Jubilee mwangala ai ikarangala ne ora ba ureke amekinda ne robio nda diringa ne robia ko ka mukemo na bongo yo bajulunga Meru ko ba itwira atu kumege Jubilee kuma ndu ba die ya ne omunya iranga ina mutazetie aiza na ga magaga ga tie ni ugira na go penyune Meru wa batiwa bagaria political fan iyo kuria we no tuna kona ni mbele ko bangala na guru na ko aria ko te kona ni aga ke ko ta brano ndu ngari ko mamla ga ne wa ito ana no kana ande na muru komeni na arane anya bangi na ura ura bagari ko bai ku ngege bai mai na ko ko bwizika we ri ya batu ya Meru no tu we anda kuingira uto kura na musapoti lakini ya Meru pa ana Meru na ku sauti ya Meru yo ni riko no mundu atokera na iseneta ngavana nwa na oge kiza izie oge MDA na oge na bo te kona tu kenya nge kura cheto na sabi kira nyangwera nge ombe ka me division kuwa bro maseneta ka are au hari mo kombori na mo ro ndike na ya me opinion ni leader to ya na mo ya ko tena jera ko ai kura ke reina ngi na je ke dia to no tu atizendo vende ote je to kuona to eneo tanga huyo to tanga ba namu hicho harakanya kage kwa mwicho oya huwa kwa mama andiko Biblia yetu ira rege ote makoza ya muntu ena ka bwaeke na pakeza yangu ira alitire na bora ora agora timbo muzingira no ariwa ya zete keo na ibo na ya de Jubilee na chura je tire che kwezi ato bamwe na Kenya na itekeo kio go mabaji ya tekeo na no te tekeo na no yo na nyo ira nyo jirere tongara che mwana ncho muritira ngwe tankuro matu itukarande tukari ya Meru iturege kwa ya nakura tiromi ito tira tromba kura arambe na ko mani na ko nakura no to nganya na rare ta mun na ngwe ke deputy president ya currently lakini tu totari tumenye ibito kona ana to tongori tumenye tukarande to arande je tumenye lo to support ya sarinja Thank you. Asante. Thank you. Asante. Hello, Meru. Hello. Hello. Hello, Meru. Yep. Inded kutoka kuma Embu. Karibu sana Inded. Iko kama no. Kende Mithika. Okay, theka. Makoro ni ombere kwaria. Yo mbere wari. No mbita maoni yako kidogo. Karibu. Ndio nikuira mheshimiwa Mithika. Awatire wao. Na ungana na Kenya. Na nyatu to ile kuruito mwingi ta mkono. Arafu tena kwa jaire. Iba mwino tukwa kia majakega Jubilee na kiagwa. Pero beno opportunity nge na plan B. Pero vai bange tara bombo tonya. No kuigwa. Alafu bagwatire kuro kwa nguvu. Na nyabo tokarunga marabo. Na bedo bagwane tipo ndo kwero iba runga me bali antu baitwe Meru bonde kwa mwe ora kukaeta. Nyakia makiago atinabo. Okay, asante sana Indeth. Thank you. Atuikie mwisho. Hello Meru. Hello. Hello Meru. Hello. Karibu sana turare nao. Awale dore. Yuko bio mungadia isa ndichaje hoya toyo. Karibu sana Kobia. Jeme singa doyo wa mno. Auketheka. Dere. Kanguria zeneta no Jubilee ya vile na luto kwa rere. Nika baka unga ndo ya magenge ka Jubilee. Thank you. Yo kuria ya hodo. Boya sana Kobia. Karuto akaunda ya magenge yake ke akoromba yo campaign 2022. Asante. Thank you. Kwe mtomoku wao yes igoteringi Mithika amba ho ya kure komi ibo ya mno bwana senator kinyira wao ni Peterson are antobochi so senator gato ambiria utu ko ina plan B yenu
plan B yetu i wananchi wa Kenya nontu tie competition irio kiri Uhuru na William Ruto na itaritaginya ya kuamua amount yaiku well lakini tujire wome tulibwaga kwina competition utie competition irio nontu ya kwa elia muntu aringire kura genda mutetheria wa President Kenyatta na katiba yetu ginya kithira ina kasoro nontu ria twailacia tutandikire manjukumu ya naibu wa rais yakethea yariku yaandiki naibu wa rais akeya wangui ni rais orira arenda na kumuthithia ngui ira aramutuma ni katiba yuite ko Uhuru akaguria kwa William Ruto ngwe kurita atumba kona bakuthithia na Bram bakua kithia Uhuru na twirite kana ni bwambi ibite first term probably mantu ya kithia ya indifferent lakini nontu na atumite kinya uni tuinde turamuite kiai muntu sasawa na turona muntu isi tukoritanira no ngui katumaki na kyo ntungu wera renda nyako ya kanyaka kwira antu bonde bamurombere nontu kwina niko kwenda divine intervention nontu twe urura Mithika ichi nontu kinyarira ure nkomasi umutonya nontu ende ukara khatire ntirio rambere nkoma utonya no gwithe nkoma ira cia mutonyete itara awire atirunga mana nkire mundabandi na itari winda muritire nyombeke twina Kabogo na Abdul Bahari na Naomi Shabani atamwira undi tayari kuongea kwa kiongozi wa pinzani lakini itukwenda tuite kianini twachokia rui mukaro naro ririte ko thai kethacia choka ringi no maromba tukaromba na twire baba ngino Mithika nindi batithera bare akuya uno bareo bamwaririe na bamwathe bakubwiri kwithira gukari nontu muntu atulerwa ni history muntu Kenya bonge bukarema ne thare ansra bukinga yoke no kamenya ati we mutongeria ria twahira cia mantu ya kulive na kumburingo na kiri obisi utumba kwitha ukiahira cia Kenya kana wara uongocete rwari ukawabo ruyu wacinchoka wabo so uketha kuna a lot of contradictions lazima wethere wena some bit of consistency nene kyo ndu kuthikirinya Meru bongo menkwa ilia ria kurubaba kwara cia kubathigira muno and very happy nonto ba sentiments yo nkuona nyara bukwandika ndiara antu iba kurikana ria Uhuru wengwa huwa bo miaka era nkatha na miaka 10 Uhuru Ruto noe miaka yawe 10 nebu huwa so mantu ne ya karikite ya kurira kwa thaka amba kwithira haro inte kumenya kana yange ibon kuromba tu tumurombere murungu mwanka kwithira kwina divine intervention kimantu ne ya na tutukira nontu urabo nimbitikitie ukare akwira mushore okuuma iwe withera we munturo we ombere so na kwina sababu twira ne uma na wasi na kugo twika antu iba kuwirirwa rira antu bange bakungerwa rari inge antu bakuurwa ukawirwa kirwari ria we wakinyilwe itare aku utono kuwira so baraba kuwirwa nonto murukomeni twene ngirwe tutukwele murukomeni atengirwe nonto bakwithira kuri bwathithitie maybe collateral damage nonto association mbiro muntu mwemburia ni onto tetere musemanione exactly mbiro onge akiwa kinya kinde kena kwenda kuingwa lakini kande bwire Mithika kinya woni kuirwa NTV ne kiwa ndio mo baraba kengwa ke leadership committees lakini ntaria urongo kana nkaya nyane kenda mithande nete loyote kwa ni antu bamiri bandingirite kura na ibombenda kwenginjia bonkyo ya position idankoya na kinya bungi ni muntu uri nkoro na hutu conscience kwa indinke akwirwa mbete nkakaya nie kenda ndia ite kamureti gikare I don't want it kugo tu nkaya karande TV ne nkacia Kenya mbuwa untu babuti umene kenda ngwiria muntu umwe ari ya unti tayari so senator kuri itarimo president awete turekane na siasa and all that na mantu ya communication babu kiaraniria na president urokuwa muchore omuntu nurokwira uma so antu babe na
bena thina na oraba kwirwa mabubu karanki. They feel like babu reta kire media kuringe tumana au bukiwa president bukoswa na kuringa na boka bo baire ndoni. The other day deputy chair wa kiama kia Jubilee Mr. Murathe na wire toa chenchia otengeria bwa mbunge na wire kijaba ka impeach deputy president na mantu ya mwe niyo kara yakaya ya ukinyauma. So one thing Murathe arasia na kanywa kao idea who does he speaks for who. Number 2, mantu ya yonde wire yomba kwe yokarika tugetere ya koreke kwenda ya karika, lakini your guess is as equally as mine. Nondo tu au genda komenya mwene kururi ngakuru iroga menya mwene kuruira. So Murathe tumu testite tumu ibitwe na kwenda no gwa na kuwa na bwa karika then no bwiri kwithira nyawe nonto nuona ira ukamenya no warira cia ko ogea gutwika antu utina position baina yo utwigo baina mo power kana iba bakumba guthikirwa kire antu na bakalashimithwa kire antu. I think any untu kureta a lot of pain no antu bate answerabu kire na bot utie muntu umba kuria Murathe kuria no ntu muntu muringirite kura utie muntu ako lote wekiyo. So ithio ntu kona ikukuma muno no ntumba kuromba kwari orongo no ntunyana ntu baba Meru andikiri tende yanda ya ruyunda opposite na bonkuwa no tinto facts ira change. I can't kutumikana. So kaba kwa ni kusulua usulubuisho wina uma nonto there is a price for everything na no tienwe wizi yangai nonto mibango e muntu terangai abangaira na okay kwa ilia history yande kinya ki succession Kenyatta rira areo na kwera wa moyo mbo mwiniereti mafia ira ciareo cionde cia Iko na Kiambu na untu kwonde ibekirite a very serious spirit and fight ya kweria Moi atea succeed President Kenyatta na Moi akira na wisdom wewe adobura amtu narombe itoromberwe Murungu twawe umenkuruki na tolerance patience na kutolerate mauntu nontu ira Murungu abangite ne yo yakareka barabo mpa kurika na history u Moi urotera wanwe wa umbo succeed President Kenyatta no waendelea ku succeed Kenyatta circumstances ya succeed razio Kenyatta tamba kuri antu bakathome history bamenye na takwakarikire ko utri mtu ichiangai I am sure God does not act in vain. So kiri makareka maingi sana bwana senator ruterero in this case to rutero tangatanga bwethe tubo kiwa tuina numbers kiri bunge so many instances na kiri mantu yayo nde bachinda recently niye kwebelwa kwa Murkomen na Kihika. And then changes zingine chicho karakanya chichiyete right about now non tukuringana na majority whip kaiteneka aruate itoyete kubwethe waru kubonene na senator Kindiki akebelwe teneke. What now happens? Numbers chenu chiko ibuara bwana numbers Martin nkankwire okay ya kwithira we mutongerio mume no bwiri ku differentiate mauntu ya ile ya thatu. Number 1 uri obicinero karirite ujurie kwethira andu bawita sa no ntu bweshimarira wanite kumenya kiribo uraba ku respect kana bawita sa ni ukira uwe so fear
na respect indifferent and respect ira uritanete nantu ba kweshimu nontu ba conduct yaku norothi da chama onto yaku yetambio ndi time ira wenyo kiyo bichile okyo tueka owe ureto anto na bakarungama bakurunga salute nontu bakwithira nirungu na bono bichi wa mitumiro bakandamisha bauwa kantu kwithira nkuthoma ara kikanyamo ka witande ara muntu andikite akiwa uruetera ntugo ciaku ithire wane onge nkuona onge amandikirite Mithika na ambira please ka hapo don't associate with the Linda whose serum by date is 2022 tunda andikanda thoma yandikiara that should tell you akenya nyabo ibanogete antu ibakunoga na even better be very careful not to resentment kana discontent kenda wakumulete una anga ya mboto mama antu ba explode. Number 1 ukauriru antu bairara ampara antu batena mbesha mikone yo na antu baina thina inyingi saindi muno na right now to be as a government ira irresponsible eburi kwethe kandresa issues ira siga sort out problem ira akenya ira bainacho ntukwera antu bakinya bonde bamberie a sizable population irare na mpara utie muntu ka safe right now antu bakwambiria kuwa kabanga kuwa ikorona nkurukia kukua ne mpara nonto patena bia kurea utireke estate ene nera Nairobi itithera ina kitongoji kiao kana Islamu it doesn't benefit a man kwithira wewe nkakende ne Meru nture nere ku ukurara wikaranga nyama atori baku bakibuya muruke yo nyama urokarangite bakirara mpara it go make sense kaboke thotene interview kuria ukashiana barabangi so equally wero dirato kwenda kwa accumulate ndene nthigurwe ya muntu umwe antu bairi kana conspiracy ya antu bairi badato kuendelea kuya kunyanyasa antu rabangi itara kinya Kenya bweno nonto utumba kwethiro kitura muthaiga antu uruma Islam imparene kinyaba weta Karen ina kibira weta Runda kwina ithogoro antu aba ka kurara mpara kukendelea uko kaumania ba ukira ponde bari ya Islamu no barua itonga bire bionde bitura utunenda ukuma kwa tumena irio kinyabo ya askari bana utombo bari iria. So bwana senator kia kinyaita rimwe maybe tuone mass walkout kuma kiri kia make Jubilee teru chitero tanga one day bwinde buture ukiameneke Jubilee and then bubwethe kia make nu at some point tuena mass walkout tuma nyumba tutire u how nditembeza kumara mpaka Jubilee Meru well nyumba ni lakini neko alafu ndeme yake nchoende miambia chiako nyamweri yonkare ya besa alafu mantine ntomurume nyumba neko ya katu kwa mama nga Supreme Court neko ya nyumba yes kabo watu kabo karia nyumba yako ya nende kwa dhiko yato ya nile kwa twinde wow yes ende utiera Jubilee anto we are not going to do that so what happens kato ya kwa twinde yes na ba Gideon Moi na ba polisi obonde ndakwira kwa dhiko ethira kato ethere kwa twinde kutia kiama tutetia kako kioteka meario ya Murathe Oringi ke ya kwa uma mwanka deputy president a impeached akia kwebelwetene kinyari ubutebelwet kiamene see no yego deputy president impeach wade deputy president of Kenya na igon kuona hinya baba ngibagina iroto bagwa baka impeach kindeke Article 106 a Constitution of Kenya I think about Article 2 na kuena mauna other standing order regulations just waurauba ku impeach speaker kuenga speaker kwenda 2/3 of the senators baba endene ya bungera kindeke akengirwa thithiti ate no karande o president baburantu bakuwa atelo yo kindeke no ntoikana gankya kuma dharakanithi ka kuonete kinene na kuwa wonde wakili ndi professor auseria na muntu teta kuthoma skulu kenda wa nkombo ni eri utumwa wa mwili
kuliko utumwa wa akili na itekumata so kwa thano mwalimu wetu sheria na kuwa mauntu yaya onde kulingana na kuona na position ile kwa yatebuire kwa mukira bunduki achinchi akili na burete kitie nonto wenainya so bwana so, that's you so bakindike to amon defend buraku kwaombekana na bwiri kwengwe mbunge kwa thira akengwe mbunge yonde so kwa thira iba umenda ibarete we deal with it but how gura constitutional direction ira required kwenga speaker niwe kari na resolution has to be made by the senate kwenga kindiki so tukaenda kumenya kwa thira senators babo onde bathuri Kenya na bangi bakanominated baere ntiri chia mtu mwe kenda wera wao ukarea kuthwania because it can happen to you ninyoga that when angry ndia kwenda kuya kuya gitikira why would you want your brother to die so that you can inherit him it sense it make so nominated senators babo ngo batekumenya fate yo ine kethero eri no nto bako yokirwa disciplinary actions dakwira it is true lakini bobo ya munantu bakamenda kind of dictatorship irero no nto niko ya an opportunity ya mukenya kuithwaniria but I have seen in many forums okay gutweka tukea kwaga proper legal system they could generate to anarchy nenkwenda kwera Uhuru Kenyatta na Raila Odinga barikane ndeye ya 2007 i confidence ya urende na judiciary Raila awateta kotini antu baithia Kenya na iba kurirwa haraka muno so ukaendelea kwenda na tabia ya dictatorship hii ukaya kuendelea kuset stage na ground ya kundisobey court orders Akenya bomba kuthura na wae nkuo ono ntubambi kinyare changes hizi adithacho itwari na on the court ekumake political parties tribunal ikiwa coalition ya KANU na Jubilee ni illegal so utumba nyoka taranto baranto bakarita mushamuni wako itokuwa utumba kuenganto kiamene usaineri ni independent senators not independent senators batumba kwa taken to belong to a coalition lakini not wako funga kifua ukwamanto ya karike my friend kwe nao inya mweri itiomba ya usukuma na ngainio yombe kukamu into play so ikiwa ndo kuwa bora system hatu tu law abiding kotirio twatura kotini ndo tukwenda umabo menyeke na no system ire setetwe de resolve disputes so na hatu tu aggrieved tueta kotini tukamba itwe onda baada ku implement kana baada isasawa ituendelee kuonia Kenya how important courts are not kana why it's not important to respect the rule of law. That is only our saving grace. No, we believe in constitutionalism, we believe in the rule of law, and we believe that every Kenyan has an equal opportunity na buri kwa chance ya kuimprove wewe. So kendekeo demanto hadithi ya speaker is a very good speaker kuhakengwa katiba ya Kenya atukudatate you are muntu wande na buri kurani tukirakrenda without any reasonable restriction. So I can't understand urakumba kwethira Kenyatta contemplated for coalitions isya kweria kuriria mwana umwe arunga makura arwarere tu for example William Ruto ayata kaunga maruya kwa I'm not running as a candidate akwantirunga ma na nyanda ya tarunga ma awana nkurunga makura no ndo itakinya. So what would be the game plan? 40321 yo namba yetu ya SMS aranire na batu tukubarwa retu na Senator Mithika Linturi, Senator wa county ya Meru kia make Jubilee kio to idai na maybe tukuni tikura yekethro kia kana aranire na batu mbele tu ikethimo ithato mwaru wa bwana Senator. Serikali ya Kenya imepitisha siasa mbele na kusahau mahitaji ya wananchi kama wale walala nje huko Kariobangi. Juata rais alipeana barabara ya Thero mpaka KK lakini haikufanywa. Ni Rafael kutoka Kalankware angina ruwa woni ninkuri Mithika atire itarira bete kana iria
ati President Uhuru Kenyatta athane miaka 10 atire atejire kuria Meru indi na ndina na uturia rutere rura bati kwithirwa ari uni ndiona Mithika kari na interest one way or the other nista no ari Meru unakawa okay ni otukothomete 40321 ni namba yetu SMS namba yetu na mari. Hello Meru. Hello Meru. Hello. Ni hata kichunge. Iko ya sana mukuru, karibu turari nao. Turari kuma Patrick Mudhuri kumandarene. Karibu sana bwana Mudhuri. Dena kuria mheshimiwa Jubilee vidatu. Murie. Dena muria kiambere ntunwe ari Jubilee. Wa atianda ndete atia kike ameka Jubilee. Nontuna kuonora gikari na majira zie kina jo. Yaire. We nontutu yabari ushore na deputy president. Ni ata kubabanga deputy president. Ndene Meru. Nontu ndene Meru deputy president na maarufu mono ndene Meru. Kebidatu. Na kuona Meru captain pali wa Meru. Ora ya viuria ke serikali na Meru na kole nyanga bana viuria. Nondo na kuona Meru rai kuna mtu Jubilee kwa Jubilee MCA na atunyo gete. Ni atia kutatera kinya mtu MCA ora on Jubilee achoka getene. No ntuto kuona timantu itokuona tuto anaichi bakawaida bandi buruburu. Tukuona mantu jeja kuzizo lene kama timantu amera ndo nyeja umeta kumegoro. Bangaje ja ki county. Na sianda ndeta bwa kenda atuereza ture wanaichi bandi buru atuera tuete tiojo 2022 tuibangani na atuete. Tukuona atuera atuera moroto. Jo mwagana arwa. Ntutu yimpundo so ya kirera atwe kirera yake ya so 2022 waranda winja irait ni otuite okenda na to anaiki ndo na so na mora za deputy president kwa president nikenda na tupanga banga. Thank you Bwa Mudhuri. Hello Meru. Hello. Hello Meru. Hello, karibu sana turare nao. Pale Jumbe. Kudhongi sana. Hello, karibu noto kwa rinwe. Ike madena. Karibu sana Kimada. Pale Jumbe. Wale madena goni. Tuni ile sauti ya TV kukenda to wakandira. No, yani na suba tepo kete watu wa Meru. Wina ina wero dikana tuba kubeta watu wa Meru. Na ndo the national government. Yani nyoto the national nage oisma deputy president. Na ba ite nage wa. And we have numbers. Secondly, all the interview Mithika Linturi. Obu melen tunene. Ende to go mheshimiwa le kan to mal meten na yo ina meta magawan kile Jubilee. Dongen ko dia dre. Mheshimiwa njire madide. Ngo network dina. Non to ina to wetu enda bangana ke national. To go ruina ngana te ke national ko ugo din to beto tuna praia. Tonto anaki. No one ntimo zaidi ni mheshimiwa. Ndinga me our senator. Munge ndo muri ndinga nako ni ndava itakika msika ntene. Nda kimadrasa kwa ntene. Ne ngwenda ule mheshimiwa dre. Ni vizuri kile ito wade wade die yani kutajangero asa uipo okonte Meru. Okay, thank you. Asante. Hello Meru. Hello Meru. Hello. Hello Meru. Okay.
Okay, Senator, katwambirie una manto ya Meru. Meru ndiku kuoneka yaka effect ya Jubilee yo triko monga kire counties. The other day lakini mbere manto ya Tharaka-Nithi Kenya wiba chenchirie majority wora waro kya maka Jubilee bekirongi. County ne Meru kaiteneka last week bara chenchirie majority whip. Na iba kuwa ba chenchia kinya kire committees. Ruare MCA Jadel Mauta wantunene na kulauma governor Kiraitu Murungi akiwa mathina yonthe kulukira yaumanite na biure birakuria governor. So are you party to this by the way? Bwana Gichunge Martin ndenda kwira antu batikire bwega na nikio ntu mbwire utumba kuwirwa your friend ena thina ruari ukira uburi kwaria about it no ntu yu tukumenya eketheiwe rato kwaria about party dictatorship kumanara iguru no yo kuona egitriku down. But you see, before can don't determine whether kuna dictatorship or not, nobody kuelewa circumstances, ira ilindite kana precipitate action. Ire thithitwe. Kiama kike akuithira. Branko enda kuwa and my mind is very clear. Problem ira tukurwa nare guru muno ikuithira numbers ira ikwenda kuinga muntu itireo. Ifonjare sisi utumika na muntu kalasimithwa kuthithia 1 2 3. So no mbera comment mantone ya Tharaka-Nithi kuinga majority leader. Majority leader huwa hutuika ma rules non tukai no mwe si iku apply au sionde ora waandika barua kuinga majority leader chief whip. Da chief whip nawe areketio ukonivini muchemanio ya coalition partners na yo support ile required numbers na minute kaikwa yekirwa speaker kenda athoma bura ukari numbers ikethe na itena problem kuina provision ya kuingita muntu itene okira editiari so there ndina facts ya Tharaka-Nithi bura kwa kari but kwengwa inomo ikwethaira kuina provisions very important kumekwa sheria yekiri ke kuinga muntu ni viati apparently mtoro chindire Tharaka-Nithi no ero eti awo sindirwe no nenkero eti kweri kana ati majority ora wariko na chindite na kuremwe but then no to boy influence maybe executive and all that kwa tuika atete kiri so unka meta iase ntenda ku waste time on Tharaka-Nithi non to facts tina so I may not be correct kwa ile hili kumenya so ngwiba manto ya kuinga njendiero ya arrest manto ya kuinga njendiero njendiero atambira Kiraitu atambira na kuinga njendiero kande yeibiri tue kirendio na kibangi baiteta na kugea kwithira kwina honesty kana honesty na witikanio neki kurana affairs pati non to pati nkwirete ya muntu mo kana bairi nte witikia kuringana na position ira to national to twinde to stakeholders in Jubilee for example at the local level na party NEC kana executive committee ya Meru na nonto kwe bathuritwe right kwe bathuritwe kana to yonto for example Senator Tamba Gwande mwana ndene county Meru in terms of leadership kana kinyaki consultation chete video kubwari kwethe hanya kwena some bit of courtesy kurana just like urato akarire nthi twetikanĩrie njendiero aka chief whip majority leader aka karethi no ntu yimantu twarĩrĩtie inya tukithithia thirikari na mantu yonthe ntikuona wai kwa tu njendiero na bwiri kwengwa kutarinya inya by way of phone kana kuwa itukuona gukario members of parliament bamenye no ntu yakareta issue kamithika manya number 1 we uja kureka kweta kwena internal consultation within
the party kinya at our own level inya for information only uleto mbira senator atamenya kubwithe kwa garuruku the kiri hankwele chebura nkuwa gutenda urwa kiuria ndai masanza ngwire I'm always answerable to my conscience and to orongo because I don't want any favor from anybody. Wow. Right? I must be clear and candid kima untu. Secondly, kukihotueka committee ni eriroya kanechwa jendiero hengi kutenda consultation. Kana kura nonto maybe we don't matter. Braba bwiri kwenganja ndiero kuringana na sheria ile then tubiri kuria kwa thaba andikire minute cio mwinga ni ibasainire ibarisire the required numbers so kwa the bari ko sign the required numbers na communication na the speaker then jendiero will stand ndi whipped kana position yewe atunyi kana nkerungi so the truth is uma ukethera utekumanya namba ira cia mwingire ibana batirimanire mucemanione minute no proposire no secondary manteu due process ukethe thiatete then there can be a legal question in terms of procedure ira yangire muntu mantu yange must know is not been legal yari kuha nkoro muntu na urakwenda mount yeta nonto the UK irana wa kutena written constitution na ndete problem nita nonto atu ibaisi maandili so kautueka ukenda kiama kirio na okabonye kiama ikiakuenka wakirana ukioski kiaku then ukaendelea ukariumbati that conduct cannot be short lived itumbo tura forever ndio ngukura dictatorship is not right is not na kurea kuyuria antu metho kana obangania metho that is the problem we have here. So kiri barua ira tuonere bona senator kiri muchemani ya tani State House dito ya kunira rio na ya kura ria apology yani ta apology no eti kama kiri State House no eti State House ntuko ya State House indeti utimanto ya kuwa urongo ndatumiri message ewita muchemanione na nya kwe sande tha 11 indarinya president ndaika 16 na second 43 na thimu iwe na thimu rukiba na twaria na ndamweleza my problem kimantu yeku kimantu yau yes so tako ntomba kwa ma TV ne mbwanta ichi indaichi lakini natoe kwaria ndelesere my problem emantu amusemani yu na wai kutukiumbika nambika so mantu yo mwelezere ya ka for example nto boyko maybe ende yo meate ya public ya uye to bra importanti kumegani ndaichie indari na we ondi mantu mbo proof na indawirenteta na sababu cia kuendeleza nene ontu kutumbikana William Ruto ni sababu yemwe ya Ruto atambariria sababu yemwe ore aweta William Ruto no. You see number one non to isimanda I respect my president na and the loyalty to my party na imbelieve nya system sio so tauti mantu internally utombo mbeta tha 11 ciogoro tha 12 then nondo mbira roka mucemanio ne rukiri thaigiri na imiru ndari ntari nyandereva na orobu menya intari na ageni itwaranga cia kuimantu twaracha na no me akuruntu kuiba kunda akathirika guke so tumba kuma kuana ninga ukirau familia wita no tuko na kwina kafyu na manta mengi so na me wansu kumamba bakwario mbada kwario mana munene ndi Meru na no kumanya kinyama thairi mwe furatu thitha cia kuyona sandi so rukire thayu gutumbikana no ntukinya aline rambere diate alirande so ni uwakarire nanda wantumba wita okay ntukwira ya Jumanne I mean boy wita kiri Senate ke woke aria kiri Senate no kara kiri miaria kuno kara yakokulauma speaker
no ntubwa maybe otumiria marieto yarao areas kwina baro ya kuma kiri political parties tribunal kuringa na randa kwelero kiri ntukukiri senate speaker ni wakarera ya kokolauma kiri rware rwaku ya kokolauma speaker maybe no ntubwa otumiria marieto ya yetikiriwe state house. Yes. Speaker ni wakulauma kiri manto ya yonde no to bobaro maybe a political parties speaker tira kulauma no to speaker ngwe speaker hemwe ko moderate house na could live by the law randa lauma speaker no to boko indecisive na kuria kutiki position ira imbaki tu kisheria na no to marieto hera wa yare 20 nikyo ndo ndamuratia tamorja kwethera antu muntu abu kwingwa maika na antu 20 re number 1 report ikuya kibaba sainite 20 ikuwa agreement ye kanu na usabo na onde koti itenai ni illegal so ke 20 ritanto 17 ritanto badatu bakano pogisio habishiro na Gideon Moi antu aba sainite bakutu antu 17 ke baraba sainite rita seneta kibiro okirinyaga ni independent senator so utie nao katiba yetu na sheria etigira cia kwenda into coalition na independent member so karitonge umwe bautu wa 16 so kwa sheria prima facie uradu wa sheria on the face value at face value tutaomba kumenya yaya hangeno ntu kwe baba fonje to marietwa nambi so at face value rende ni handu 16 yokuona Kenya oteguri ko saidi nyaburiku baba tu qualify so kwa da sheria riwa we ni handu 20 babwiri kusaina na kura Kenya yaburinga na roke kwethero makiritwe antu bailika ya spero to vote no ndo no kurunya sigini chae kure antu asainite saindie kure antu asainite rengi so what position are you supposed to take ubwo go position kwa kato to authenticate signatures tumenya umani chiku correct no iti ku correct so my problem na speaker ikuria kwa position na ambake do sheria na ambi nonto na utishwa nonto nenderie njaira engabana nara mbungoma hata EACC ya mwata the next day tutumbo tumira indara cia thirikari kwa kuintimidate antu for God's sake no basenja positions it will never itebua okay, you may succeed now lakini tomorrow things will be different so on so many occasions kile mubango yo gichungiga siasa senator ndwithirito ukiwa bunge ya kasio control wa kuma state house is this one case na maybe so now after this manto yayo nde yarekiria maybe bokari visit manto ya speaker kwithiro ya account mirwa ni state house at one point you see actually I'm giving notice to discuss conduct the speaker to choka to na kwento menya kwa dhanka ya wakanya wita senate no ndo go hii kaba pika haura ba kwenda eta so nende pogicho na baba nge ndo wa ndo corona social distance nini ba wa baba eta so no ba mwa opika ando ba eti ya Mithika so no temba ko yana notice but brankua ni uma ni kukarika ndo kukeda te control kana kuina parliament te control ntwete kitomba kuida tukiendelea hau twitite na mukenya turi hatari ne saindi ndo nyumba parliament ne bwiri ku represent interest cia mukenya kawaida na nyoka thoma katiba article mbele ile wa sovereign power yanto belongs to the people and that sovereign power is only exercised through democratically elected representatives. That is the basis of formation of democratic governments. No to power mwananchi na tunenkere to exercise na mwananchi ondongo kwera rakinya anoge because the same article 1 you have where tukademo exercise that authority for his good about it then mwananchi can do it by himself, right? So okay watu ka bunge rionde tutewa kanya freedom ekuthwania tuthia what is good for our people ni muntu moka wa nonto aina EACC nonto aina DCI nonto aina wherever institution
then Kenya kana wananchi wakaendelea kuumia mno. But I think wananchi wabwiri kwithia baimo vigilant na kinya itarakura ria kinya tukamenya who we are electing. Don't, is very very painful weta ukambitri cause ya wananchi na ntobotishwa na kwenda survival ya kuengwa ite bibi otongeria biri risks yasio including kinya kubangirwa mastako waikwa kotini kanotisho eta koti. So you must have somebody who is strong na kamenya betegerio safu anto manto ya kwa yekwa kando whether mbikia kotini na manto ya kwa nkamba lakini te compromise position ya Meru no ntobo kila ulimbi kwa kotini. That one I can tell you te manto tomba ko negotiate 40321 orengi mbere tuikia around ingie thimo mwarua ongera senator tutasimama na nyinyi hadi mwisho. Ngina kawa bwana senator kufa na DP tuko nyuma yako, tunajua vizuri kuna kabila yenye inatumia zingine kama daraja lakini hawajawahi tumika popote kusaidia mwingine kuvuka daraja. Arenterechia Mlolongo, asante sana Machakos County. Ngina kawa halo Martin, handshake ilifanya Uhuru William Ruto. Sasa haitawezekana Jubilee iendelee. Kwa maoni yangu Frederick Chonge kutoka Mutwate na Adhubu Adhine, asante sana. Hello Wero, kindly ask Senator why he told us Uhuru is the best but today he cries the most, and what guaranteed we have that he won't cry again after telling us Ruto is better. Secondly, I tell him for me that presidency is not meant for rich or poor but people with abilities irrespective of their background. Kama ni maskini ataweza akumbuke Moi was born in worse background compared to that of Ruto. Ni Lewis Kumameru beletu kia muntu mwira tere cyogenda muchokundi munete adome eukuria first Samuel verse 16 first Samuel 16 verse 14. Tekwa denda bere uru no moya na ambi indawire ntumbo kana is a statement of fact indawire lakini ontonda mwira na komea soro na re king na re munene so kwa tueka kirundu kyanko maiki hamotonye na rachinja so bomba kuwata. Hello Wero. Hello. Hello. Karibu sana tuende nao. Tuniele sauti ya TV yetu tafadhali. Tuniele sauti ya TV yetu mkoro. Hello. Karibu. Maoni yako kana kiuria? Hello. Hello. Okay. Hello Wero. Hello. 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 Hello, Radio Antonyere Guma Agrabaiti. Karibu sana Antonyere. Ingo kete mwajima senata. Uketheka. Ende mwandete sana de support oge. Nari mto msimamo zurige kumuria tere. Kwa hizo nieke kana msimamo wake. Yiyo kundana zirara Meru County. Lanje jeke epuinyegwa. Kana antwanyambele in general. Nontondere. Jendiro Mauta. Na tuwetikia chief whip. Vai. Vavangite kana metambetere ya Jubilee. Ekilukiri ni majority linda. Vangite zuna anda mtoni mweke kipikia ya kamite mbanje. Kena jo karinga. Toma boketa east. Ipo kwa tuko ni tuja yongobya antawa tuno baba ya hiya nyambene. Yonde ngete immense. Na ki antawa tumani jendwa ajungwa Jubilee. Batano batari po. Anyambene. Bana wanyambene no movimenti salome no mneten. Kwa hiyo nyete ni ripo. Kana atomba kwa antu anyambene la kumba kuinyelwa. Ngabana. Kana laji mwendia. Ni simple kana pongoli wa Jubilee ndani Meru. Okay. Asante. Thank you. Bwana Antonyere. Hello Wero. Wero. Hello Wero. Wero hello. Hello.
Hello, karibu turare nao. Dada na Kaburu. Karibu sana Na Kaburu. Kaburu kumadhuru waiti. Karibu sana Kaburu, maoni yako kana kiori. Hello. No tuni ile sauti yeku TV yeku bwana Kaburu. Hello Wero. Hello Wero. Hello. Hello. Hello, karibu sana turare nao. Wewe betongo ile kuna kaka ene. Ndio. Uli go bebeya seneta uli ngire towe. Okay, deka. Okay. Ene kubango wao ni. Ito tobati kuleka kile presidenti alikangura ile yato mwamelo tona kura kwenda. Ndio wibatore naye tukemo kumakaya. Leo toka kuangai kwa wangane tubono tu. Anko yetu ya seneta. Ore. Ukadra wena mtu tuone kumchoro tunaramya kaendinge. Uko wa mukira geto bela. Hello? Na kuibwa. Uko wa ukendege nyanga karabura kakala. Tuone wanga tata lakira. Lakini pale kuna mato yangu mtu kubuzi nje ndare mtikira kwa. Ndamu kile katoa kabuka. Mauno kwa attention ndio kuna mato hapa ya kabisa. Ndio kama enda maru ndio na au guru president ya tena makosa na kupote kwa tuadirete guru kabisa. Okay. Thank you. Kana muchogere tuwa utie president itekio athianga ethera na kyo kunenkanira kia utongeria bwa Kenya. Tia barapo intama minister ibwa ikipawa kikatiba kweyana. Itebyo ndebyo utongeria pia yana wanyantu. Na antu ibo ba power ya kuthura utongeria na kunenkanira power ira bakwende batawala nabo. So utire muntu ukua ne kana tukua neka president ya buri kwa ni Ruto akwenda kanambi utiwe nonto atena pakure we nimwe. Kou for that matter tete kwenda mauntu ya mistaken kuthwania kakuwe na problem na bu tu ni ati mbugire nyotha inanga te kuthikirite ngwe president and deputy president ikundeputize president na ngwira kaewa Ruto wakatuika utengwe president ya kwenda umwa amuwatia kurita utiwe na problem utiwe kwaria utiwe na dhineriku dhineu so utiwe na story yu kabisa na ni important tukaelewana from that perspective. Lakini na issue yetu inayo ni kuwa for example kwa toki parliamenti president has no business kuelia kuinterfere na running a parliament. Parliament yanto babwiri nonto ibu bathurite kuibanga bura kwa kaumba ucheki excess executive. Nimbire muntu president executive yondeke thete kurwa bioria ni mbunge kaye ya roho. Kou naelewe uni issuesirankwaria ni how we can enhance independence a parliament ikethe ina capacity ya kutetera mwananchi wende urorio nonto ngugi cia mbunge ni kumenyekana si executive ni kumenyekana na sema koti ni kumenyekana. Yes. Okay. Kile SMS kuro moku wao Kenyans do not have to choose between the devil and the sea. We don't have to choose between these from dynasties and these from the hustler nation. Leadership of the country needs someone with the right mindset and leadership. Someone who will have Kenyans wants first. We do not have to buy to this hustler and dynasty analogy. Ni Mugambi arintereshelare. Kuro kwa okiri Facebook arua resita Richard Mwenda. Richard Mwenda arua bwana Linturi, stop being hypocritical. The government has always disobeyed many court orders under your watch. When doctors, nurses and teachers go on strike, courts give ruling in their favor, but the government ignores. You have watched this over and over again without saying anything about it. Now that it has come at your doorstep, you are trying to elicit sympathy all over. This is the first time we have heard you talk about dictatorship in Jubilee government. To me, you are not being honest. Mwenda, this is the hypocrite. Oya ruto mwenda huu? Mwenda, arinterese chuka. Na mwenda wetha nundikirite wetenda chuka, ntona muntu dishonest kana hypocrite. Nkurukia uwe, nontu. Kitha no thiatite debate kwa in the Senate.
na anywhere else. I am being very firm and very consistent ke kwariria mantu yayo nde thirikari thithacia mathuku, including kwira uru nuthithite makosa kuria kwa appointing judges no tena role ya ubwiri ku play ke appointment of judges no ntonje yesire ke ko recommend anto ito na ndithika ndara sinya mantu ndi mathikone so kuya gua ne let him check his record correct nawe tumana ngwe mantu ya haririe but whatever I say today itiko mata no yethe makosa I will say it te mantu andro step we koereya no come trying to tell him kana kueleza antu bratu bwiri gwethe atoi factual na thoko mea sheria nio ikalinde everybody else. Today I am in power, tomorrow I am not. Today Uhuru is president, tomorrow he will not be president. So how you treat people today, right? Expect better treatment tomorrow, but live or treat people how they're supposed to be treated on them basis. Ya sheria ira yiki nontutia muntu immune kirembi ke prosecution not to the mistake including him no that 143 you emukavete again during the time he sits as president na okay kwa ile sheria tu atuinde we are all equal before the law. I insist on this na equality before the law and the rule of law no ntorera uwe otena inya ya kiubisi irawe nyo yotumira kwinyiria barabangi when you out of it you can require proper treatment by application of the law because you are not there. Because there are no situations that are permanent. So again, I have been very, very consistent. Kumandemo member of National Assembly, in the Senate, na nyako ngikoranga ya karambikia, nonto ntendete manto ya unfairness, bendete manto street. Oh, thank you. Witikia Richard Mwenda kile Facebook mentalese chuka kwa ate choki ukurongio kuria au Senator Roria. Then what do we stand to gain in 2022 as a region? Is he to give Kindiki a deputy or what are we dying for? Imbito kwira hao ni Nyaga adidaraka. There's nothing to give. So there's nothing to give. Urto has nothing to give. Yeah. Right? Now, when you form a company, when you contribute money, pueta kuhambiria kithi kia kura mu, kia kuthia mwere, pueta nto badaraka. Parabari trembecha, pueta buena hope, that buaka kithi, buke thia mwere, buendia buone baita, buayane baita. Ndio ndo buaba the first subscribers babiashara eu pueta abo karande bwathura na bwe chairman, secretary, treasurer, bugendelea u, buinde bu extra go bumite amwe. Ikio honto right now ukuro teke kirioko kofa kanto baba kudhwania either no betania Naruto na Nembodos bakarende methene bamenyo tikyo twinakyo katwiti twashwa kionekana. That is when you share. You can't share what you don't have. He has no presidency. He has nothing to give. Don't impio kwera kwa yere promise him he has nothing. He has nothing. No kuba. So to me then a more sensible discussion anto bagua bahadu ndio yes ya mukuru mwawire metheka tukareni ndetu ya Meru tweta stake yetu not bambagini nayo. And because we have Linda sitting there and discussing with him tarara kinya twetara madhabu ira to asai question ni ngenda tumba kuta tuna advantage tuza tukemenya kibake ata ere muiraria na Mungu amuka anto ba etike minister ambere ya minister kakonde yiro kampena na kwa muiraria minister kakiritu minister wenanje kapo harwire unambire kana muthaura ayendo public service kapo athonere ona antu bangu ira baritite. This is what we can do. Because finally antu ndo lazima bakaya waite na antu bikaya nwa na nyaka tibe tu Kenya ni kwa ride mantwari njono balance equity nambi. There is legal ground ya ku make a case yontu. Lakini tu karande wewe for what? Eta munde no rime mkunia si umekwe hana rewa on demand ya no mkunia ni mami ara my friend. Strength ya kwamba chande hekire kurima nambi na kurira nyoni tekare inkundi safumo. So that attitude ndiye kwewa
I don't believe in it. Wow. Kwa woku wao aliwa alisitabuo kutoka Mombasa. Aliwa mimi ni Mkikuyu lakini huu ni binafsi au viongozi ambao hawamjui Mungu. Uhuru hawezi kutulazimisha Raila ama Gideon tuko na Ruto. Linturi kaeni hapo. Hatu ikithimo ithato. Hello Meru. Wero. Hello. Mutuma kumarendi kantini. Karibu sana bwana Mutuma. Wewe Mutorio Senator. Oni wangu nyakre. Ogo na Jubilee wewe ko vizia. Babu to ko nige wa kabito bengra siruti. Allah ito ko nda ko ngin to arara ampara ka mena dam to arara ampara njoka sia kuga. Ndo babu to maakina. Iba vizia kuonda to vetere tetra to geraje terne tamileka. Iba ro me babu menya to ni mayo. Itu gua ni lago yang no ante bari ro ai para corona anti ba ko nda to aria ero na ai de me ya ta ero wa ni man to ya ni para corona. Ende de leo gira wo. Tapi tu tayari ni tu na mo ni tiora en ground ni tu na go no ra doita. Na huyu ngwa tere me akeke tu na ya unge tu. Ngo na ni na possibility ro no anti ngo no ga ta ga ya te grarito. Ambo te grago ila ne ngo na possibility tu ja de na munga no mena no ya di na to na raila na ba mta ba. Au ya de open de ka anti mo. Ende kurang kaya batu itu gua ambil lewana itu, karena nauru badi teman dia dia korang negra tu amua, naruto, nengah kayu gajiri tidak tu korom, naruto ya nak ya nak. Wow, thank you. Asante. Hello Meru. Hello Meru. Hello Meru. Hello. Mungkin aku mau Tapi kalau Mithika kiri. Itu mah terlalu tu. Mithika kiri apa lagi mah? Nanya dia tu kira mah tu buat. Aku ni tu nak tahu mo. Okay. Nah, kau mai guys Indo. Thank you. Amen. Hello Meru. Hello Meru. Hello. Mzuri. Turari now. Ni Alex Buma. Hello. Alex Tony resa uti ya TV ukenda tu watanira. Okay. Hello Meru. Hello Meru. Hello Meru. Okay. Kuromoku wao arua Kenya, we are yet to be democratic country. In fact, we are ending back to 1990s where there were no opposition. Ni Mosiari Mulolongo ngina kawa Mr. Senator itisha governor, watu wengi sasa wanakupenda sana, ni Kabangi kutoka Mbone opposite Red. Kuna mipango kuri kuria nkona ramba ndikiri tuara imuntu kuma Laikipia aimbira embeleze au Moi asaksindre Kenyatta. You see, antu baba dona chatu inkombocio kinyo omboria kiuria kino ntuno kuwa litakuwa wetu aritwa miano. Na yagato teburuko tatu na freedom of mind na madhugania. Na when dato kwa mantu ya Murungu nto mekwatha ni muntu witikanitio tuko no wito kabamiano kwathira na is unbeliever or is not nontu ria ukubwa tukiwa rionde Murungu ukathe uromba fithifili na wiye Murungu Murungu aticoka cha maromba mathuku urotiji manto ya Murungu yethirito ye ukuma kitambo kana irinde ya manto ya Jubilee kulo tuona kanisene kurio wona
No, you see, all of a sudden you quote Biblia everywhere and every time. You see, when it is necessary, na kuena mantu yoko data bring in proper context, you always refer. Lakini kwa the issue ilio, then you don't make kanotere tamantu yatio. So ilio nungu kwera menya ila okuona dada na mtono wangu ndo chokeria that no bubange ya yangi yonde bukenda. Lakini kwa tuweka yate sanctioned by God yatombo succeed. That's why I told him kothika eitarera banjenga mungai kana every mondos bawite beratia kuriria succession imo yata ascend to power, right? Utie wiche yangai na Murungu na athidirie kwenda kwayo. Mheshimiwa Raila Odinga na babangite mamba ya ICC kendo uru atia president na William Ruto na prime minister Kalonzo vice president tuambirie maromba sister 4 kapkatet to ya Ruiru na kwa 26 March mbere tuta inda thithire mucemanio Meru riko kwateta hito ambiria Murungu twetula cia maru na bishops barabara ya kuona bandikirite uru test tati kwa karabu twa twaromba twatulia maru Murungu atuibwa so ntakuona ntoa ibuku twambiria kuromba ruari. We've been praying, we have been prayerful na ndikio ndongo kuhutire nkwire antu bathome ekuria Samuel mbere 16 verse 14 kwa thuega kirundu kira kithuku kya nkoma kitonyera mutongeria then atiria kwa turabund. So that was the basis a sermon in kureta na hope mundu na kuibo nkua kwa that kuibo Meru ntu mani ko kigenda tuthikira but union basis urankua we are prayerful, we believe in the power of God. Na watu harombere uhuru RIC twarona ICC na ngeta na uni, right? Na remone the America vice president America to abandon ambere criminals in defend. I was very categorical in Washington na tuarena Raila next and then lesa relationship kwa na Uhuru Kenyatta na Mudhaura na William Ruto. So I'm not changing positions. I'm consistent. So though ata Murungu itikiria ituharomba na ngori nyata 26 March. But tu tai tarik mwanja April we are the prayers in Meru. Na mwaka maua. Okay. Kwa mtu wako uritikiori haki nyawe. Mr. Senator, wewe itisha governor, watu wengi sasa wanakupenda sana. Kwa mibango na tutokea mbele no tuirete kwena mibango miaka 5 miaka 10 so that so kwena mibango you you see the Senator Meru, right? Na nibirankiwa anto bakerwa utirwa kuibanga siasene no nto kinya baba ichi bambili in life after death anto bakadiria ta ituibanga right now uranko ndo kuira my greatest focus is on the succession ya Uhuru Kenyatta na what role ka place Meru will be after exit ya Uhuru Kenyatta. That is why ukuibuha nkiwa Meru ruhari mbere kuwa too late mbere nithuru kipindi ki na babu buri ni naboenda Twitter nonto siasa is not about friendship ibombi wachokera ito akiwa ni interest na interest cia Meru cia supersede interest cia Mithika. So kwa tukathithia line up na muntu wende tukangria Meru ya bramu kuronga karike tone tomba kuona ambeta bagini here then that is where we all be go as Merus kwa tomba kuna possibility to build consensus tukarira ndu. So only I'm open minded Ameru ibatwire na abari tubange thirikarira nene nonto no most critical no most important nonto ira ne kwa ira account mbesa whether Mithika ainare guru or not bilioni not less than 8 ikendelea kwa nonto mbili account Meru thairi ona bilioni nyanya na around 3 million
or 7 or, 18 billion ikeya na entopia kaunti ya kidogo pia na nyasi ya atumirwa Meru au lakini national government na hareguru nonto no thirikari nene nkuruki nambi we also equally require representation nara na twembunge nara bonga twena president ututhikira au consult na tukinyela with ease na friendly udiro tomba kulaka Kurogio kuwa Arua Senator Linturi is misguided and should be impeached. Why did he lose the bid to impeach Waiguru if he is really a man enough? Ne Murray di Marete Arikiolo Tigani Central. Ono kai no waba wakiri non tumenya you know at times it will require nawa non tutomba kwa rira story cha Waiguru throughout no itosiare tiao ku lose bid ya kuimpichana obwe kumenya kuimpichana ikura iringawa na mbese kuringa kura ni ringawa nonto wa ikinform so many things including coercion na intimidation so ntekwelo abia kwa radio nonto na kuona kinya when we are discussing impeachment ya Waitito I was firm kinyoro mtu wa ante clear Waitito's impeachment was not correct kala simidhirwanto and I sent it and I refused to vote by those majority baba eriba mwinge. So I am firm. I know what I am talking about, and it's not something that can be taken lightly. Hello, one thing is very evident of now is that the pact between President Kenyatta and his deputy is far dead. Ruto and his camp should accept that bitter fact, retreat from the dictatorial party, and plan accordingly. The earlier, the better. Otherwise, it may end in tears. Ne bonaza muriungi kumakiro na audio senator wire batithama nyumba ke ya no yo abukahira. Nyumba ni eto na muntu no atombo to lecture brato kadama ke company to formate noticia inasio. Ask him. Okay. My senator Bwana Linturi, how easy is it to dethrone Deputy Speaker Professor Kindiki Mutoloid? The way is not easy. Article 106 of the Constitution of Kenya, you are Speaker, akingwa kuingwa by a resolution of the Senate supported by 2/3 of the senators. So Geotara went at least a senator 43 and Benja Kindiki will defend him. No the mistake to go na didate. Well, TV. The boy let Mariama na who is an hero in this county. Sorry, in Dendan Gemadi where you van better and die, right, on your feet than live on your knees. Okay. Well, TV, the point blank is the interest of Tangatanga have been curtailed in the second term. Hashtag corruption menace. Hi Martin, kwa ground mambo ni different. Ruto watashangaa wanamjenga kisiasa. Kwa Weru TV ni Mugambi salimia maibu senator, mwambie amenena kama wazee 10 na kae papo hapo Jubilee tuko nyuma yake na Ruto tunaona na tunaelewa. Kwa only God knows how it will be in between Uhuru and Ruto in 2022. Ni Frederick Ichonge kuma Mutuate. Mimi nimisha kuma Lare KK Kiola napongeza Uhuru kwa kazi anafanya kwa sababu hata nyumbani bibi yako akiwa mpinzani wako unamfukuza na unachukua mwingine. Say hi to my senator. Thanks for enlightening the law and and Mwenda is in dark and not sincere. We fully support the truth. Yours Kirenya kuma Igoki, asante sana. Naitwa Ahmed kutoka Nairobi Utawala, nauliza mheshimiwa nani ajakuwa nani alichagua Murkomen kama majority leader. Uhuru ndiye mwenye kumchagua, mbona hiyo siku mjakataa, sasa amebadilishwa. By the way, Senator, Murkomen atariro hata ya majority? I think nuanto kurikana date, lakini my record is there in the Senate. Non to antubetere bathomero list in State House beya okurukia committee na chairman na tuwe weta debate
no ntubukiro kwa malisa proposal ya buthura wa ikate bond mbere committee formwa emotion ye ku discuss committee na antu nabare I stood and I condemned that aspect ya kwa wakura from State House na brau kari committee we kuringirwa committees ibwiri kuringirwa kura ne a member kenda bathura muntu raibo na at that particular time I was very emphatic nonto itwari na interest sia gitike public service commissioner commission tuiko commissioner Meru ombunge nonto mandiki manto ayo office mbunge na ambidambi but I sent whatever is happening you always remember because we have agreed mbunge ile bulgoderi independent na bwiri kundesign its own leadership na kwa karana affairs CIO uratu kaewa uno ka chairman uno ka whatever it is the room that was only left ni muntu ka vice chairman tueta kudhurana and you also remember even that time Kenya baraba opposite including akina Keter akindi kwa kumanya biamene so I'm on record kwa the story nkwa that was wrong ito haburi utuwa tukadhurana to weta chemba ku pass parliamentary service commissioners ura wareterwe au mete sinjo nie abu imbethi mugo I was a candidate no guba I also said it cannot be commissioner ogerwa kumangania State House no ya to appoint a commission of public service parliamentary service commission na antwaro omba kura kiri habunge na biete to tetera ni akisia wabunge so teka kwene tutaracia ka sauti ya badu twaracia ikindogo muno nondo ana obate kumba kwaria baba ange bate kwaria so what I'm saying today man in the past umbochegi today and even in the future oya yake yate correct I always talk about it kuri mtu moko yao kiri Facebook aruria hello Martin Linturi has been telling wananchi that the president doesn't listen to him. Actually he has repeated it at tonight's show. On the same breath he has told a few minutes ago that he called the president and they had a conversation for 16 minutes explaining to him why he would not attend the State House meeting with senators. Isn't that a contradiction? Buere barabariana president ibabwiri umwandi wise no kuba that's what I said nandawa Sunday no andingire twaria no 16 minutes 43 seconds ntuere katwara chandeli na kuma ntuku heu membi twaracia miaka ile ya twirite kwaria yari over 2 years so akea uti contradiction irio na to mikia thimu eu no mbeta mucia bani Jumatatu mbi rokire ku Sunday so what contradiction is there na mucia bani kuringiro wirwa we yarukire mucia bani one tamura munene nkenda kuya muno lakini ndi Meru na thaire chikuraya so tomorrow kutumbikana so igo ne yako discuss na kusika advice. So Senator tukirikiria what happened kire kudhurwa kwa Dama Olekina kire kamete Olekina adhurirwe no ntutwa twateria chairman because I'm a member of that committee into the vice chairman ya committee na members bari bai kuona ni interest yoncho kendi committee member so ya twamenyere tuetakura our candidate was Ochilo Hayako na onto candidate wetware Ochilo Hayako twa intimidate oranku bwira ne biama na berwa uroka committee chairman ni ongeri now no onto committee ni hantu kenda na Jubilee na patano na ODM kana nacha tumeabo betawa ni ibana so it was only necessary for them to get one vote from the Jubilee side. So ura wari raisi kuwata from the Jubilee side ikangata nontone wari deputy chief whip na nogomea ba andisek bari yabo bairi. So the question kwa tuigire Mithika Engwe akaba vice chairman ongeri na chairman. So it was a sealed deal. Ronto bila akeba kwenda ikuremo
na kangata na wiri ubaringira nontu no bakaringira aimbi aibaisiwo. So when I realized this and I intend autonya kimba through yochindwa, then we called the other senators that we are not going to win this war. Nontu wa kuithira kangata na utwendia na terende kustande batu ni bara Raila on Sunday na twadura na Monday. So on the end habwe, you see, I've led this committee for 2 years and I think other people can do it. The entire embarrassment in a ringo political novice ya kangata just came the other day and doesn't know things how politics is played. So I told them what we do non to Raila renda hongeri na ntuaiba onde by intimidated. Allow me mbari na olekina I chairman nawe wa matangi non tuneto akirari ngiro muntu oke Kiambu aya kuringa kura opposite to diatea nawe we vice chairman, right? So the bautiende wuni na omanga, right? Turenai kura enough. So omatangi agreed. I control lekina 5 minutes before election ya hata mwa kura ile ukairingira kana wakira. And he said we will vote together. Toguma toringira kura olekina chairman omatangi aba chairman to mara to iretwe to gato jinda kura. So you see now the kind of problem kuma huyo umere nekio no wenye ko discuss speaker no nto Dato bwiri kuendelea mujamano speaker we mesema nino tokwa ni barua ni urengo itibwiri kuendelea mwankapa sort out that problem. That is not a problem of the Committee of Parliament. No tunyakisi kotini. A court cannot injunct Parliament. So batu kuriero bechemanyo speaker no ndo bahina thina. That is what is annoying us. That is what is annoying me, and that's why I'm saying you have allowed too much kwethe kwena dictation ya Parliament bwiri kuendelea ne forces outside. Now that is my problem. So that's how lakini became chama. Na wangu kwela mhantu dictatorship. Biama no tongeria be udhalimu. Ne bobu kuona no nto. Tule hamemba batu waditu kwenda kudura chama ni tule what business do you have where ila kuyotwera no ka chama no kabite park. So kuri some section ya analysts bawate olekine ndeni ni mall ya ODM ndeni mtu tangatanga chini ya maji muntu yake kudwanyora kawa, and that's the most unfortunate thing some of our people in this country. Kule antwatelewa that you can have a stand, a position, what you believe in is what you go for. Na antwaka panajita honde no lazima kwenda spy o mtu kanogeda kwa imbecha. You know it's crazy. Utuma kudwanya, and this is why this country mbira murungu tu ibwega no ntwa kwithira bayuyu beto baroi siati na tura independent umakimu chungu kide itunde tukuchwa to fight for freedom liberation ya mu Africa kumane itikioneka no ntwanto uti patriotism batura bainayo, and this is our undoing. Yeah. Okay. Bona senator koda turekire, but the other day kwenti ko yana mask enterechia Gembe South na wa trikare Meru ya keti banki tebo boya na wote consulted kile manto ya kubangira manto ya corona ndani ya county Meru. So ni BPO really atatika kuna executive Meru. I have nothing. Only executive Meru mbi. My business but you involve kile corona iwe senator county Meru iwe watchdog, and then you're not involved. You see, yeah. When you are an oversight, when you are playing an oversight role, utidera we mantone implementation because you'll be conflicted. Utomba kuria no ntiwewe the theater we party implementation. So I have no problem na to na na executive na uma when time when it's necessary we ask them questions. Okay. So there's no problem, there's no bad blood. Now, where things are not being right and they brought my attention, I will raise them. Okay. Secondly, then I will read them ya involvement ya corona na preparedness. You see, when a county COVID-19 response committee, iwe na Kinya county commissioner and others. So ntawa hera uni hasamithika no nto
There were either other leaders must also be put in there kida anto iba dwana jana iba kwenda anto participating. No, I don't think there's any representation from the members of parliament. Corona fight is not only about county governments. I see it in a committee that checks government's response to COVID-19. It our corona, to meet the Ando Committee on Coronavirus. I am a member there. We have done 55 meetings. Kumantugura corona yambiririe. So mantua corona preparedness. I have, as a country, as a county, I have that information on my fingertips. The effects of corona, socio-economic, I have them. Effects health, food, because we are dealing with this issue together. There's 5 thematic areas. So even if I was there, probably because of the information and sharing ideas, probably I would maybe abandoned some value, because utile muntu tuenda with a committee now I respond to any matter area with echo to arina matiangi na Central Bank governor. We have called virtually anybody and to matter to hambi kwa mantu ya so nta bina band na I think nyanda ule Meru te prepared ngabana confirmed ayo tamusema nyo yaba wa tena capacity so the itari mantu akudhumpania kanambi katwa state situation irero. And I really want to thank God because up to now we have no single COVID-19 case in county of Meru. And to endelea kurombo nonto if it was to come to Meru na ichongo menyeke ya lare kana maua kana nare tabia ya nturaba ukamatana na bikibiki na uraba uita, then you can be sure tutumba kuida tuna capacity ya kumanage mantu. So we pray, we thank God for what is happening, but you want to still to hantu beto by more disciplined, right? Bamenye murimo yu is really a very bad disease. Thank you. So the last time tukiarikire mubango y'uchungike siasa na wewe bwana senator nombirire the governor na munini wewe bwana Titus Ntochu but wakasiti musi yaku the situation changed. Utironda kuira bato yathimu. Nombirite buki muchamakiri y'uchungike mwicho. Wangwa moderator aretiara mwicho. I don't think that is correct. Moderator Kinyanga kuone himwe, we've been talking to Titus every day, including Egoro. Yeah, so that is not correct. What I to retail. No, okay, you said No. Renda kwere the story. You remember is a more than an year ago. Na yare about an issue. Te kudato te arachia. Okay, well. Yeah. Kokwa to te arachia no kona ntukimwe. Itware angabana matiko na ya Kimathi. Somebody Kimathi. Manto ya public participation ya ideas ya kuinform BMBI. Watu tayari angabana amrume kakuni meri radirele. How are you forgetting? It's a good thing. But then kumenyedie tu maybe no withdraw. Kimenya no wambira ni right here, but kwina fununu kawira mwangaza na kurombe tikia governor, would you support her? Kawira na kuromba iti has a right to run for an office. Na constitutionally and article 38 new katiba you are every Kenyan has a right to run for any political office without unreasonable restriction. So kitebya ngabana kana kesenita tike Mithika ikiantu ba Meru, right? Na antu ba Meru bakamwa senator bakenda kuringira kura, ngabana bakenda kuringira kura, women kuringira kura. Na the more we get candidates, the better. No ntu wananchi baketha baina variety of choice na quality ya tongeria. So it is not wrong. Okay. Finally Burundi. Tigani kwa rena itikia governor imenti kwena itikia governor dai maybe next election no uembe. See, yawi maoni yantu brokari. But in my view, antu atebwiri kuringirwa kura nonto ne atiania kana imenti kana iembe. Antu atebwiri kuringirwa kura on the basis of the ability to deliver na kulitira antu ngwe muntu gomba transform lives. Siataba ingi na apply mbecha ira nenkeretwe in a prudent manner ire kareta change ki maisha yo. That should be the first criteria, capacity ya muntu kuthithia ta kulita. Otherwise
Yange is about how power is imbalanced non to anto kuibaibu ya Kenya leo kuna ndoisi kuendene Kenya kuiba watu geta raini eu then utimuntu ngomba kuya kwa president ya Muiku kana Mukalenjin, and that is also an issue. So some of those things that are sent are things that you can never wish away, but tutumba kuanende kura cia Kenya kana ambi kwa do timu yembe ukwirita eta kihanine hawakaeta kwiro kwa mugowe kana kwa mwene ero yutu kaiwete kengabana. No. If there are people that want to run and they feel that it is their time, na by quality na by convincing, then they must work overtime. They can never umboki the necessary network. Ira convincing na iro bomba kuwo kwa kari no to show kenjara kana wakaro. But to me, there is a lot that is supposed to be looked into. That to choose mundo and the time ira umete. Thank you very much, Senator. Nonto kuona kanya kuya na batu ingwetikia kuata response. Utamanya. Oh yeah. Yeah, iro kuritia. Ila to kuritia actually. Kwethro ni jere ko bati kwethro ore. Na jere ko to bati support. At least abana India. Wela ka idea. At least abana India na rantu bali. Thank you very much. Final words. So kanke rantu itene ya coronavirus ministry ya health kwe protocols ira baumante ba gwaithia aterwe no ndo keep murimo yo atibe ku manage ko inkoromba muno anto beto ba Meru beri kuthiatira bura ministry ikuwa na itene rina ro I think ko na mpara muno na mantu ya thoki muno no ndo economy uchumi urinde muno ugautwika kwina anto wina ko kindogo ukaka muturio ku akwe impara whatever small or little that you may have, kindly share with your brother and sister, and Nauma, with God we shall overcome this virus. I'm sure with God these economic handy times will come to pass, although we have a greater responsibility area to make things happen for them better. Thank you. And by the way, man, to get man to economy, do you think a president about could lift ban ya cessation na curfew non to economy? Right now, I think the president has done very well in trying to manage man to aspirant murimo yo. Na to eliano kabisa is about behavior. Man to ya murimo yo. Na Kenyans are not properly disciplined. So unte advise nyakira the advice of president could lift this ban for now until such a time that we find numbers ndio rwari tangazo hapa ingi buru around 1 to 57 so, 1 to 57 those are not few na tukiendelea tika murimbo you to me doesn't really scare me so much no to at least antu bakuochwa rimona bakabua nambi. But the manner in which the virus is being spread, most worrying. No to carelessness imo kindogo yumba kuleta thina na disaster nene. Na no to tumba witeki antu beto no to ba indiscipline. I think the president is doing the right thing. Kuriria movement mwanka such a time to nekoda mantia to komba kwithira tu kwambiria kwena ma the downward trend kana kwena miakavu. Thank you very much, Bwana Senator. No to bakana kanya kwa na bati. Thank you. Asante. Na waibua sana mutegeri wa Meru TV no tubakwithira watanite na batu tukubarwa rekire mubango yo chunkikia siasa tukari na senator wa county ya Meru Mithika Linturi tuchokire nkatho no tubakuikia kanya utona no tutubira biuri bya kutomba kwithira tukiukia thimu nyingi cia kwana kana kuthoma SMS nyingi cia kwana, but thank you very much no tubwa kuona kanya tutumira na kwa rena batu bito Martin wechongi ondola. Have a good night. It's been real for real.